Sibute babukeliwe ukuthi ingabe lwadi loluphathelene ne-COVID-19 balithola ngedilimi letfakalako yini. Mina into libaleke kakhulu ukuthi uthole information uphindze uyivisise ngelwimi lakho. Mina anginayo inkinga kangaka ngoba mina ngisebenzisa lelwimi leSwati, ngiyakhona ukuthi ngithole information emsakatweni ligwalagwala FM kanti nato indzaba leSwati liyasinika information lengathi yanele. Mina ngokubona kwami ngingasho mhlawumbe ukuthi ingaba yona inkinga yolimi ukubeka kwayo ukuthi indlela okubekeke ngayo. Mhlawumbe nje engingaqeda ukuthi mhlawumbe uhulumeni bengamela kwenza ukuthi mhlawumbe kuzo zonke indawo kubekeke ngezilimi eziningi lezi ezikhona la eNingizimu Afrika ukuze abantu bonke bakwazi ukunderstand. Mina ngibona ukuthi le language ukuthi kusetshenziswa isilungu and futhi lesilungu sabo sidiphu kakhulu. Abantu abadala bagcina bengasezwa kakhulu lento eshiwoyo njengayizolo nje ngoba bechaza ama vaccine hayi bekunzima. Ake bezame ngemanje ukuthi be communicate ukuthi bexoxisane ngathi ngama language ahlukahlukene. Hayi lutho umsakazi alifiki njengendlela egculisayo ulwazi maqondana neCovid lena ngoba nakhona izinto zonke ezifika nje kithi la emakhaya zibhalwe ngesingisi ongasizwa akukho futhi uhulumeni akwenza ngaloko ukusiza. Bengicabanga mina ukuthi uma uhulumende la emakhaya angaqashe abantu bala emakhaya bakhulume ngale coronavirus nangale vaccine ingavakala kahle kakhulu around and ema campaign nebantu labahlala la around. Ngokuba kwami uhulumeni yedwa uyayenza imizamo yokuthi ulwazi oluphathelene neCovid luhanjiswe kubantu. Kodwa ke indaba besisala kuba abantu ukuthi bone kuphi abakwenzayo ukusihlupha ngalokho okuncane asuke kusho ukuze bazinakekele nabo. Ngcono uhulumeni asebenzisane nabantu ukuze kwazi ukugwema lento.